Abusia and the deportation be akoso ewo Ghana. A young crofo omu jejina kwa ho esla de. Yes. Omo na the Ghana Immigration Service for atu omu so sa ye den ye chi omu na over 700 people and as sesi amene ukasa in prem ye tumi ye den achi omu a ye deport omu afri Ghana ene omu yin senya omu ka ho omu nan so eye omu ya chi omu nyina a ye deport omu afri Ghana ena ababeka yensa sesi amene wo ye ba behwe de ekoso ewo ho abusuya enye easy ohwe nkofo ya chi omu a ye deport omu nye Ghana fo omu gu Ghana SS rade obi esle wade a echen se waye adwuma gu botom sa enkwala na omu srade wa kwan ho na abusuya o sle wade anse wanya bia ma na asem kwabe fi na numu aba no anhwe ya obekwakope ba bia da abusuya eno na ye Ghana Immigration Service for ende omoto omu so sa omo eche omo abusuya ha ye GH kwa bi media so message so be subscribe na wa share ama afoforo nso eden atie abusuya mame fa wo enhyemu na yenkotie de ekoso ho Ghana fo ni bi nso echi o madwene e de afa sa incident na eye Ghana Immigration Service for atimi ateki ache sankrofo na omo deport omo no ebi mu eye obi mu de ebi mu nso eye omo ya because omo twotwomutwo ewo mu abusuya yentie de ekoso ewo ho Kaya fun oso nyama no wo bebe bia no wo panfo wo di woni nti Ghana Immigration Service omutisi abonten Accra abonten so Nima abosi okan kaneshi ene ne mpatamu za abuzongo ne baby aka nyina nkwala ne namo sirisiriska ne ebi ni namba basa mamefo omuditi baby dida baby basa omun free Ghana ha omu free ama so ananse mpo omu free Ghana ha no ma omutiti saa mia no omu akochichi omu nyina no omu wiye omu se omu guso echichi omu se de be ya medical attention na omasa aboa ama baby omufiri no omatimi akọ neneyi anopai omutimi ekoye no omatimi achichi nipa mako 2241 ena omotititi circle ni ipatapata mu omosesiska no empanifo ewo mu 909 ena nkwada ewo mu 1332 emema ewo mu 384 ma ewo mu mampanifo ewo mu 552 ena nkwada no so mema ewom 557 and emma ewom 755 nti omu chiremu anase omu hwe se omu de omu ebekobe omu krum de si omu nyina ewo Ghana Immigration Service headquarters ewo Accra nti de nkofo ekafa sa undocumented foreign nationals yi ho eti baby oda no ha no bene baby area anya opa mo fa wo ehun mo ko bi asala yo eti omu ni baby ate no a omu niema ni nyina mu misa se wen edu na adwo a ana omu twipie mi hu baby omu di free nyina ba metimi bagina ha me phone so kra mi wi a me yibi di akiro so eti sa de we akoso na eye tan me free kan ho asem ya ban a wotwa so wotwa mu kwa na na kufu ado pen so ana abeto President Mahama pen so eti mani age papa mi be hunu ha ni mani age a mi gina ha migration phone friend manage ya papa if sa dia ya koso wa na etan yesi nkofo de omo ba no kra be de yesi Ghana for te chi omo de omo hye cargo cars mu ana omo de omo abasa niema na obi abaje omo sika omo hai e de no kwama so mfa so mo ha mo onze bi o nya ka no a onhu no bi o no be hye ka na echi ndo hye ka na echi bi o na tai na afa na so onze tai na fa na so kra oni obi a be no ma twa ze wo driver na bi o betima akwhwe no nze no kra ne mpese nka mo ba ha kra na ohwe anamonto ampanifo etu se ye chihwo moduma komukrum no eye ande eye ze adoma FM kra na mitie ze omo kan wa se ze eye pa me mu anka mu nyina mo kombo omo nyina mo nko na omo time obi ayi do se maniska ande eye de o eye de o omo yire pa omo timi ayi do na on tare nya ayi fi wo omo time ya montare ye fi ala so kwa maniska so wonye wo mo dabi oh okay yo omo be duru ha na omba be sere ska no wo panfo yo panfo so mo so wiam so ko tua ska de mo sa pepepe so mi wa Ghana fo panfo ko fa mi mo ba ana wo ba panfo ni so betna ana wo panfo ko fa mo fra no so ba nti panfo no wo Ghana ha na ye pe fo panfo no wo so se esi wo ma wo so oje nti mbi sasa wa anyom omo ma na omo ba ma wo omo no omo do message ska no aya ma kwala na wa wo se mi sei ana me ye Ghana ni a me ye pepe ni wa me te Ghana ha ana me ni mo bi odi je ho a me kwa fa na ba o ba fa mo fa ni na bra no me se ska
asa me na me do wa benti no wo me wo ses wo say wo be ye ma se bia se bosom bia na se de bia no wo ska wa wo chiama no yes kai fo wo wa klasa na wo so wote mpan fo dan wa no a won so wo hye na me no ye ntse wo kaka ye ni na so anka ni so do kwa obetima bibi santa kai fo yi wo wa ka wo mu hye no mpan fo dan wa no aye Ghana fo bepe fo no dan wa no mpan fo a wo dan wa no nti wo mu hye wo ka wo yi wo aka wo so te se wo mu so mu ade no sa na wo so wote atan so bi kwa fro so beto ade no mu dia me ko ko sa no bi ho no ma wo roro ni grass onya de won to eno so kwa dan che o betimi akoka ho nipa no be pam ho nko o betimi atente so no dia gu nipa kwa no so ye den e wo kam wo bi o enya easy wa ha ti enteso man so ye dina ha ye timi bu bi sa last we be slow bi sa o fa water wo kan ne kwa no hie gu nipa no so e wo kam se wa man e dey tin wo hie scan e wo so wo be ska wa ma no obutimi yiye yomo yesenya go mu do so atan wu kokran po na na ni be se for this nyame nko anka ka we de ekumobi ana we de dia so odia mi ka kwa ketekete odia mi ka ne ma mete ho odia mi ka kikiki e ko so kwan kakaka we yo enti adie nkwa ne do mo ha ade lebri mo ha ade e di said ye immigration service ashase a chi omo no e good o money e pa ebe boa ye o ma say market lebri wo satan so bo no ma won pesa ade no ti kan the moment any problem for assembly bo so mo die me kai da ba ho anu abro bi aso se comment to ade no e bia won so nya benya ka kai de e fi ho no wa mani pa na de yes o ma sele sika na nya sika me bi kura sisi na en ko ben what be sir any de me nya ti be stand o mu nya bi because am for me obeti me yi 150 Ghana no de ade wa di ama wo mo wo woni ne wa ha no to wa de ko na ka 50% se o ti bi ka de na je no wa je ne sika de de ko ba ko we be John obi wo mo beti me yi 150 Ghana e bi ti me ye aduane ne ya di aba kwa na be ti cha de awo mo enti no better ba se ska be meti nya bi esi da bo so bu nya ska pa o mo e de no mo ti nya ska free ha omutimi nyeska omunyeska omutimi ye bola papa because amafo no agane ne bro mo sana park na wo be so mo de no mo agane ya enyane ankwa we de omudi ni hanom no omudi wa hankasa papa ye de be ba akokọ na ma egusu nti ha no de mesu se Ghana fo na ma wo mutimi de ayi wo mo de because obi nya adwuma mutimi nyeska de money pa na be Ghana next time o so ye de e ma no ba na mo nyeska mo ma ka menya sho so mo be gu Ghana ha bebre sa alage so ohwema omo no fili wa ha aye bo Ghana 40 min de aduane je se nyema beble se se akwa me wana obedi mo ba ye se me nje na mento na me se me de mento obi abecha wo mo e se ye ni na wa obi de mo ablo mo se ko mu kodi mo aye no aye e wa ha wo ja se me ma yi ase se o se jeneto ana me se mento wo peska eti me se mento obi ehu ne mo bo se bia onje ani onye mo nko mi weni no o de o se be to e de amano agiska na to no boto ana me se me de me mpe bo bi obi ye den e wo ho enti enwura ne de be sele pa mo ma nwura atam so be na nwura awusum ya no enye ye nwura ye de na play water ye wo mo amanfo asesa wo be si enso nko be di de bi obo to adwani ye di ye da roba no wa na abo na ye bebe enti ye sremo a ye sanga na mpanifo mo nto mo na nsi fo na nkwale do ma to mo ye den aya den dodo oh okay akoyeti se attack bi no yeso oche car na ejina ho se car no mane nko wa man ska me nko mama car no nko ha adwin mom ha adwin mi nim se dia mpenimfo a omu hunu so adwin omu fa wo ho mpenimfo hyase a chichi wo mu sisi a mo ni so mo preso se mpenimfo fo mu nko oh edo ye pebebi edo omuko na se dia ye boa ye nuanu ma sabe omo we fiase na ade ye pebebi edo omuko na se ye betumi abo omu kakra na se de omu so omu nsaba ko ma no na omu nyenjina kwa no so de nka no be ye so mba be jina wo ne je fon kola ya ye so nkofo kwa so omu ebi adi watempen oh atem de obedi watem sisi a wa mani bibia obedi watam obi kura bibia otumi tubo wo ka no okura de bia wa mani ska otumi tubo ka no wow te hadwen oh okay hadwen it said the Ghana Immigration Service penifo to na mom
chichi omo beboa ma se de wo pass wie no mo sa timi aka oh beboa pa because we go outside country about this say we say nyama no yes say yeah that's be pa I just say shadow boss say shadow say this is traffic asoi babe jina car no di no attack car no the car no babe tu driver ni yan let say obitare the car so let na fa so wait na makana ball wait ma di nipa na chia nipa no maniska no na car bono wo no no so uko ntino Oma ma be titri su no mo so enche bi o me de na crofo Ghana. Who will? Sana yese omuka amusi Niger for no ma ba no mo sheshe ska no. Oma be di yeso. No ma be ya crofo mo ti ye twi na. No mo da da no cro no. No mo di kom pro. Ti ye wa so ye mpene. Santa yana kasa boy sa mo shadow car mo na mo sabi mo na mo boko no but nkwan na yes ade ro aye Niger for no o be titwi o be ti krom kasa ni wia no o da wia no edi ko mo sa boko no ka ho na no kro no mo bo wa Debbie no kro no mo bo wa Debbie oni mo kasa e bo mo wa Debbie abofra ketu a bo na ka bo no ko fa ko sere wan sirinti across yana kana bo de wi o mo sisire ska na manfo se ya na mo mpekula obeso mu wa chatare wa tebe fi ntino obi o ko shani maninja wa so na tare ni de ayefi ultimate committee ni bio ayi so duru fiansa na yeso mo sisire ska so munya bi pa amunya ska obi nya 2 million obi nya 3 million a day na nipa ba ko etimi che 50 Ghana enti calculate ni pa ni asa che 50 Ghana ese so okay enti ya sharo so no ya ma ni anya dia 20 siri kwa ya aji sa ma wani ya asa wanya 20 okay Tunisian kwa ndi o mwana waji ajuma na fa o majuma na fa okay be ye why ase kwa bele la pass be me si abe kwa Madam bi o ko juma. We sese no o ko juma bank ni o ko juma bank. Kwa no hu na mbuje ti so o mo miska, o mo miska. Eti o di kwa na afu sorry here. O si do kwa so mo miska. Ya, mama ka se o do mu le se na papa. Ya mo miska. O ba ko o ba no mu isa kwa e bu o ba sa. Ela ko sa bo ko sa no le ko le sa e pa sa o sa ba no wow o sa ba sa o sa o mo be sa force bo sa force o fa o sa na sa no wa sa o ko tras o se sa o bu ya na ye fe wa bo be wa fa bi sa ba wa o ma ni si u enemy wa wi ko kwaso o do wi o mai ni wa wo ba yesu a wa mbo bra papa bia e fi e fa fi e fi o bi fi o fi 100% ya half 100% fi ada o mu nyare o mu nyede o jale ni na so esu to ha pa bi wo se o bi wa se ye ti ya mi o ba ku bi o ni mo o ko uju o ba pese ya o bo jeje na ho o bo je kwa tik na so okay o bia kwa tik taba o ko da wani o pelu o ko do taba o se sa ya ba ya fe e lo ba su se o se o na hwesu e gwa sa na o se so a ya na ka me mama e o hwesu a aya o kwa wa na pete e lo ya se what's that some kwa obo do atamsa odia o watra no mo tiki no o ka say ani ba ka say so o ti awsan dia o ti edu so ba so ti awsan ka ka dia aya obo hu ka ba so o ti o ka tu dia o ro ye he edu ase o bu tu titi sa o hweso bu piota
o hwe wuti si ba ho saro a top o hwe kuso o boda ha Piota nsuo edwane nsuo kwa go se se ana kwa aya baba mu yesa ba mu ko school that also be ko some point mu di that also so mu bua de a de bua for the bua de o bi bua de na o hwe ma anamonto a Ghana Immigration Service atu o mo sa wo mo no mani aso ho oh eni je pa as I say I know to the malaria corridor eba ala isa kola kwa abakase aya na ha nyina efuru wo mo na de ba we I be ko say wo boto o mo ha ko bali di o di no na mo jan na so awonche o di o wo jan na so awonche akwara jan na o di nurse jana ewo che what ana no we na wa aye wo mo really ai ja wo kapre aye wo wa aye wo kwa o go to be give kote o just say to so go susa yo afaro o bonya de free o tie de ka o su so bi se che o jiri o so o jiri na de be you know ba kusa ba se ba kudu ase ba ya puru ko friend bra e fi so go se me hotel ba pa ono ba kunta kwa o tutu bro boy o be no fi so go ba e na get the first me mohana me titi te mo se me ma mo tasi to mo fi ase na me o ba tasi a me ketchup so mo fi e na be say yes me fi na mdo de mo ye no e de fi pa e de ba kolla malaria jaundice mo ye ni ja ni sa ja me na de ba e se mo ya dia u bibia u tesibwa ko da bra da bete amaro da wo ka faso da wo ka sai wo ka wo se wo ti no ko wo ti ko wo pa ata no so no ko so piti ko mo ahaya no ko puti le go no puti le go do be bia ye o mu wadi o mu a de ko de we say ko mo ka cha say o no ya me bo mo say go mu lejuma go mu sister o sare nyango pombo so mu sister oh okay o mu sister mu di e pa say ba ko lejuma e ba fi pare la eti ene o ba ya ho say ha no mada ho o feel say oh no no ko so like I say o mo ha like a boss e bo kan sa me ga do a o ko don say no say wa ba like I say at ma bia no mo ka mo ya bolo omo ya pulo omo ya haputo omo ju so omo jembu na wahala o kairo akoka ma akofa ka ka so omo je omo police ya wa o ma sabu Ghana ni omo sabu kai o na say awo for that first e bi mo timi sa o jo ga ni be abaka da boaro na ka bi boa ni je Nigeria kaun Nigeria love he said chat era wait for Mali o ya ka o bi ka o mu tiasa ka me na to bia pe pana o mo ti bam say mo kwaso mo so kwaso take ba na obi aba say atem pa mo so mo kwaso say wo na ko fie na o si fie e bi ga bebe ba ho fia na ka be o de o say ha o bi so say ha fie ha na me da sa wa ke da me pa mo do be bia ye do ba ko an sa do ma ko enti no say na monto a ene akoso de na me gidi say woni age ho yi pa aya ka ba oh okay ko na me say na aya ben follow o mo ni de ko so na o pa se ba ti aya bisa ko bola on na mpa no ko obi a o to ko on mpa bisa pa se papa ti a una won sem o sa keke ai feke o no mo sa pa obi a o to office no o fi office o pa se ba ti a ko bola follow ana sabo mo ni o ba ka che o de ko fo a okay if I say
ko puba se ho to da de no me ko se ko ma da fu aso mi do ho ba su poto e bi ya bandele no di ko tu wura basa na ti mu ho kan chamo o so me kan mo ko pe ayo na yesa o ka masama ne babu ya bo ka o ya bo ka mesi na so bi ne kaya ba o ko fe bi bole se fi zongo e ba se me ne papa ba so fi ase eti ina ba da fo ka se ti o ba na ho mi ba ko na no sa o ba so ma ba ko a ta be fa o ba se o ba fi ase anyway aja Osuya wo hwe de ekoso na eye Ghana for no mo nso omo kire omo adwene onim se Ghana de bibia esi a obia be kire na adwene de onim no obeka what ya say na me nkwala na ye deport omo no ene maamefo no o se deport omo because untu metra Ghana abra onya adwuma wote fa akona wasoma wo ba so onkose obi a wo de wo bre na adwuma what ya say onkose ne sika na se nipa no kro anya sika ma no kra asem wa nipa ne beka no anhwe ya obefe what ya say enti se mpanifo atumi ahunyansa sei na se ye deport omo akomu krom sika kaka na omo anya no omo fa komu krom enkoye adwuma abusua omo anya sika pa nanso ye do omo komu krom omo nkoye adwuma omo krom yes aha ana me de obesi message so be subscribe to your channel no sane update bia nso etomu a onso osa ebetabi kete wo se enye dodo no nwura makra bye bye.